uhoraho ari hejuru harigihe n'abantu bibaza kumenga nibo bakomeye, wanamubaza kukubwira ngo jewe ahantu nciye abantu baratinya, fine, nta kibazo. Ariko igihe kigeze ni interrupteur Imana ikora kugira bikaba birangiye. Nyagira umuntu agutera ubwoba, nyagira umuntu akuraba kwereka yuko adacumaze. Uri muri twebwe arakomeye asumba uri mubizi. Reka gutinye, niko nabwira ngo ntutinye kuri uno mugoroba. Ibyari biguteye ubwoba Imana ibicikishije ubusa. Abari baguhagurukiye, abo bagiye guteterwa, abari bakuzigirije, abagiye kuzimangana, nta muntu n'umwe agiye gusigara. Ineza icyo ndabagira nk'inama nuko bahindukira bakaraba Imana bakavuga ngo turahebye ibyo twarinze. Ariko ugiye gukora k'uw'Imana yacunguye itazi umwana we Yesu Kristo, ni nk'ugiye gukora mu mbone zayo, agiye kubona ibara atapata cha mutema kuri. Iri ni ijambo ry'Imana, bose bagiye guherengetera, nta n'umwe agiye gusigara. Sije ndiko ndavuga, ariko ni ijambo ry'Imana, ugomba kuryisigira. Kuko jewe uhoraho Imana yawe zogufata ukuboko kw'iburyo, mubwire ntutinye ndagutabara. Haleluya. Imana igufasha ukuboko, irakubwira ngo ntutinye kuko yamaze kuza kugutabara. Tugomba kumva intayo zitandukanye kubwa rino jambo riko cyane kuno mugoroba.